Novi film Spiritovog hit serijala Tajni agent 010. Radosti moja, čo ćemo danas? Ala, zamite ove lipe, jabuke, ovo domaće, friško, nešpricano. Ala, ča ćemo? Moreš poljubit mlad. Uspio sam. Šta je bilo tako hitno? 11.11. u 19.30. Ja nisam agresivna! Nove avanture naših junaka, posebni gosti i prava drama. Bolivan je tu došao. Pustite me više na mir. Hello, Mr. President. I am fine, thanks. Do you have some problem? Posebni gosti i prava drama čekaju vas u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku 11.11. u 19.30. Rezervirajte mjesto. Dobrodošli.